Kawai ke kena skul ke bahasa hostel ke la armet. Kawai ke kena ke pekedeng kasusan ke balik skul syanong baksor. Kat no kadap da kajing kemen balaki parlok ha kajing pule jongka. Henry kendit-kendit ke wantap kajing sengusi ha kajing im jongka. Ha kawai ke sengi. Kat ba kasusan kadang lekai mobile. Markum tahi lawan poy kawai ke message papa na skul. Bala syak selek ke kasusan banai training no sing no syabar jong kesar. Kasusan kat no kadap da kajing kemen. Telefon yang laki parlok banyak tu bamakaru kela syajid banai pulen nos syabar. Kat no kisi parlok kidap da kajing kemen kidayar ki sahu. Kasusan kela pentip ila usamla. Usamla jong kasusan ru ulah kemen bah. Henry markum tahi kasusan kela kingkli berkelakan roy pri. Haduk bakan ha banai shim dawai no asya hospital. Enda ki doktor kela dap tes lot ya kasusan. Ki doktor kela lap kasusan kela armet. Ki doktor kela kili ya kasusan bapiwan shim dawai bat no. Kasusan kela jubab bangawan tang marwaihi bat ngasaru hapo hostel. Ki doktor kela hatu ya kasusan bakala armet. Kasusan kela kendit threat bat kala mi na hospital da kajing sengusi. Enda kasusan kela poi haying. Kasusan kela pentip yala usamla bakala armet. Usamla jong ka ula ong bangam dan jengkit kli ya kajing armet jong pi susan. Usamla jong ka ula ong ya kasusan banya jengai no syua namar banga kwa banit pule syua. Kasusan kela sengusi bah namar usamla jong ka ula pan ya klat no. Kasusan kela ting pelat yala kikmi kikpa. Kasusan kela perkat bakat no kikmi kikpa kitrai sitom na kabanta jonga. Kisya usla pu pria ban pak skul yang asyasor. Henry mengapat ngala ayu. Mentang ngalik plenos kumnu haba ngala armet. Manu ban kersan yang usamla jong kasusan ru trek syu yaka. Katnu kasusan kelas nusi. Bat kasusan kela rai ban penyiap no ilade namar kajing syak syukur hala usamla. Ha kapor bangadang nyalang uong ba unri hak yang Henry menta endang la armet uong pat bangadang kwa ban pule syua. Dengan lek kumno mano ban sumar yang ba ikun. Ha kata kapor kasusan klatmu ban penyiap no ilade da kabasim krumar ki dawai bandi. Henry kla yos ngau kawi kasur ke bawan na jing thangit ke baong. Wat penjat ilade. Dori tu sumar ya ikun. Bat ngan kerku ye pi ba pinlong pinman. Bat sa pendep ya kejing pulian nas jong pi endai pilakai ikun. Bat nadu menta usamla ba syukur ya pi bat ikun. Sayok laka bainong jing lek benjong u ya pi bat ikun. Kasusan klating sebapalat. Kala kuyuk barosir nyang. Bat kala panma bakala ongru. Ngan ringan sumar ya ikun. Watlang la syak syukur ha usamla ba penbit yang ngatang sidang por. Henry mentangan nyang laki jong gikejat. Kenang bangan nyok pat ban siu keliang ya ime ya ipa. Namar ngelaba kelas sisya ha kejing im jonga. Lada pisau tenat. So ba like, share bat subscribe ke channel. Pisau tunat kena kecing YouTube kana sa komen.